Najmanje radova je bilo ono baš direktno vezano za aerodrom. Mi smo radili neki pristupni put ovdje u blizini Dubrava prema pisti. Čistili šume. Onda nam nisu mogli više naći posla, pa smo između ostalog izmišljalo nam se posla da stavljamo i busenje po stadionu Tuša. A to je bila omladinska brigada iz Lukavca, iz 2 mjesečne zajednice Lukavac, Modrac i Tabac. Tako da sam ja sam bio neki, kako je tad morao baviti nečim, svako od nas se morao baviti nečim. Ja sam bio referent za informisanje i tako pravili smo biltene i neke kulturno-zabavne programe. I bilo je jako lijepo. Ali što se tiče tog aerodroma, ja ne znam da li je, sad od tebe znam da se čujem da je bila još, ja sam mislio da je zamrla, da smo mi bili zadnja akcija jer je, da, sjećam se, između ostalog smo skidali kaldernu tamo u Tuzli sa puta kod Kipova, one kocke, pa ne znam gdje su radili, to nam je bio isto jedan posao, tako da je to bilo onako ko... Je li bilo učesnika iz drugih krajeva? Jes bilo ovdje. Mislim da je bilo, nemam mi vjerovati. Ali mislim da najviše je bilo ovaj naš kraj, da. Evo sad kanton, ali tad recimo regija. Tuzlanski bazen. Ja, pa tad je to obuhvatalo i Bijeljinu, Zvornik i tako, Srebrnik, Grčkoj. To smo uglavnom. Gdje ste bili smješteni? A gdje smo smješteni u kasarna Dubravljani. Ja, šta je to bio, nije centar. Kasarna. Iznad ceste gore. Ne, iznad ceste, ja ne znam, to je bio njima regrutni centar. Regrutni centar, jes. Ja, za vježbe. Koliko dana je trajala radna akcija? Možeš se sjetiti od prilike? 28, 4 negdje. To je bio život. Pa je bilo ja sad kažem vrlo često ovim novim generacijama koji imaju nekakve, ne znam, predobjeđenja prema tim akcijama, da bih ja ponovo u tom, ponovo se vratio na te radne akcije, jer su bile izuzetno organizovano, što vrlo često, ali današnja omlada, organizovano sa rad, timski rad, da nešto rad, rukovni posao radilo se recimo od nekih 7 sati do 1 sat efektivno, to je 5 sati rada, ostalo su bili neki kurse gdje se učila fotografija, učilo se bilo pjesme i druženja, sklapanja prijateljstva. To je bilo fantastično s te strane. Imali smo baš jedno, ja sam učestvovao na saveznim radnim akcijama i to je bilo još ljepše, gdje su ljudi dolazili svih bivših republika tadašnje Jugoslavije, gdje su fantastične stvari radili, da se završi. Ja sam završio novinarski kurs, kasnije ne znam da ću ja malo bavim novinarstvom. U Zagreb na radnoj akciji, Sala, šta se zvala. A ovdje sam završio kurs za košarkaškog sudiju. Tad je, možda sam mogu da sudim u regionalnoj ligi, ne znam kojeve, ali eto to je nešto je znači. A to je neka pratna epizoda. Do onih, bilo je i onih marksističkih kurseva, da kaže politička škola. Politička škola za one koji su imali takve afinitete i koji su htjeli da se izučavaju.